Kardom pinya daba birta long pen nilisami raniti mungpi tangte pinya daba birta arjik tha Assam State Rural Livelihood Mission lapen District Mission Management Unit Hamren West Karbiang ahin pen kapater pipon suri hinira ingkora hinian kana farman Assami Yarodia Milla pinipen pangcheng ponpo Labangso sayang dengalong manpeng alhisar po manpen lakhain koi boy thalangso LAC MLA Rupsing terona hinpensi kang puponjia lamdo Lapen Karbiang long Autonomous Council EMs lapen MAC atom setame kachetong dunjia lamdo Halapu District Project Manager Dr. Midula Thakuri District Function Export Social Mobilization Institution Building lapen Capacity Building Cheratin Teron District Function Export Skills Prakash Kispota District Accounts Manager Mary Mirdan Bepi Lapen Soteng Block Mission Management Unit Block Project Manager Rup Singh Timung Chinthong Block Mission Management Unit Block Project Manager Cheklang Ronghang Amri Block Mission Management Unit Block Project Manager Mirlong Terang Rongkhang Block Mission Management Unit Project Manager Deep Duty Pokher Lapen Block Coordinators Lapen Block Accounts Anparta Management and Information System Manager Block Pli NRLM along Asai Kiatum Telang Pet Pen West Karbiang Long Alokido La Block Pli Asar Help Groups Atum Kesoi Kerot Kepir Ketha Ke Kisom Ahormu Chojor Tulang Lapen Kapeklang Ponja Phansi La Swasa Yang Deng Kibipon Pasi Nilituma Perangke Jasoneng Hiang No Than Patinidon Assam State Rural Livelihood Mission under the Ministry of Panchayat and Rural Development alang litum isi instruction pilo Assam mangbong doan stami Durga Puja aprang self help group atum alang tum amina ka product hormu ilong a platform pinangi la soga matha join isi Assami Saradia Mela pu festival West Karbiang long pan kusami si order pilo aro la soteng sini litum ladak serdihuna klamalong pathik ponlo ladak pinangan hormu bangi ke soy ke red han pi ri self help group atong borong la suarlo tum aramena kasonse hormu kupipima lahai hormu si jorpo lapen ladak kadu gabe West Karbiang long ke ilitum block fli bagdo la so sar pimaratum okaryang atum alang litumang sepati dun po kadu gabe ladak thongkebra hini ba ka dukan doji la songbong pen departmentally hel la pan bustami tum letter pido emergency kisu kiuni nang chelang ni la department dum ta hini ki thom bag doji la pen non penap inquire ner ke pen mo tarik sian ni pliang bong sila so program ke padu pani po boy thalang so LAC MLA saralang liwang iko apen son thak si ke thik ding do manai litu hen pan ke invitation mate alang litu man ke chohang aloga pa li adlo la sia porateng benang li pusi tum ning che thepo dak West Karbiang long pustamai penangan ke emina khaya tum ke soy ke reda hormu ben chenglok ke phir ke tha ka hormu la hai do la si alang litu manan ili choneng ri pon lam the bang la pehlo je kadu be pustamai la sop mela mate festival la ta isi self help group festival ong nang chitong dunji phasi nilitum ke hosa tum ahin pen rat phana choneng ri pon lo la penda khaja suri amunit ke chitong gi Rong RAME English School along a than bang Moneswar Kalita Phan Kelong Leda Jok Rong Ara Tatuma Phan Inut Pen Inuda Phan Hangsi Karju Kapatar Tok Lapen Rong Ara Tatuma Phan Katchene Kapothak GT ni phain kora Trok Siarni KSA Englong Pho Amithang Asa Hemalong Pherang Ka Meke Pha Birta Kat News Asa Hemalong Birta Nang Pali Pherang kya maya long KSA pen Law and Order atuma phan ke jong pona tengke Law and Order atum than bang Maneswar Kalita phan ke theklong ledera jok Rong Ara phan inut pen inuda phan thana lok hangsi karjua sai padupon lo Bontala so karjua hut inut soalo miriom rong pipia phan dok mokawasi nilumoni malakara bang horjon pami pen ke thengke jok lake kopia rom no soalo phan soping swatom ke thengke jok aron doma Nilitum rata low aron kichini sitami nonason brata phan ke theng ke chokolote kosonsi law and order adong kapati bogdam hayala lapen kosonsi ning che thepo lasi sangpi miriom rong pipia phan arenga hu kapiso apothak ahok akang sai long nangji kania tok bia phanta current ka password aret ke kopia ron lo alang inut resim ke orang munit takali munit aphan apran ken abang phutakali
tangte laki kupiaron lasi ahoga kang sai kilong Japan Karbiang Long DC SP lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ram Long hangapan ke asa ing long phwa kong chun bang budho terang pen pherang ke amaya long ke hang pado alangli kusorni asai keceklem han dam bom pen pinya yang dalong leder plus so along kedantang kon arni pen sidame law and order tum ribom sidame alang litum kelong leder adoni minut baini teman ka suspect pen adoni pulada aral tumhan ka pasum lasi pula solong school than rapet alo than bang kania togi tua chor alang li phang sitame ahemasor upen upine ka suspect dopen alang li phang sitame thana anman dasi kania togi chor moriom rong pipi alang li phan Dogmoga Police Station Ausi Malakar Nilomonim Malakar alangli inut soarlo aphange direct ke alangli sopinso police tumbange abang are pa kolongli puladak aroso constable tumdoi aroso police tumdoi pulatum si OG ba ajat sitame areng ba koi pusame aroso tum a police tum si orloin sitame kula sorni Nilomuni Malakar bang aning phokesi alang methang thur thusi saripen kesap amilumbong aking long bethi pangiune pathurune parjabonde puan segetheng lasi nilitum karbilo charlie song ahin ben alang li phang inquiry nei lapen high authority tum inquiry ben alang li phang suspension pinangji lapen alang li arengeso non ko ane sege chelang ning am sidame alang litum seda chelang ningji lapen alang litum kitin thap kedau thap kupen la song torture che de ningji kitin thap ke ka suspect pen ko anna karjune interrogation nangji kula solong ne litum thang kuduna thaile sidame inut sorlo han alang li hin pen kurham ben areng pa phoben ne litum condemn lo Dogmoga Police OC apa lasi nilitum kang bocok a teacher han sidame nilitum henben sidame long serang nangji kusen nilitum da di phukla palong titi ni phain kora trokar ni troka farman craft demonstration aja mekapaman ponjia phan MLA Bida Singh Engleng MLA Dor Singh Ronghang atumari dengpen kang pupon Helping Hand for Artisans atom pen patra pipongsi ni troka boha kipir ke thakanat kapaklang ponjia phan pangcheng pon Craft demonstration aja mekang pupona mealong alhiaman pen dipu MLA Bida Singh Engleng Howraghat MLA Dor Singh Ronghang Karbiang Autonomous Council EM Madhuram Lekthe EM Amar Singh Tisu lapen MAC Tilutum Hasnu pen chenglok pinang ankithi kidingatum chetongdon Soalwa tuma phan ki phir ke thakanat kang thurpon mate pir thakpen amithang ahemarit kachelana iya ja kongdo mate towar kapaklang pona bangphi sangpi sabina teron pipen pherang ketumang no ki phir ke thakpen alia puthak than pachini pon an adinkan lalang so kan klaim an cepatok lo aro sopimar tumla asai lapen aro sopimar handet kali so tum pantanon ni klaim pom Lisbon pokenen bendu la so puthak talon ta training dobom alang kum sitami la si dunia lom ta non sudi bom hala dakta lo textile ke thakana tuta bang thong kep to an pen ari pen aria sai ke claim ke roy la bang ta bang thong kep do la pen la kenen bambu kolote english pen ke la ke tin so tum ta bang thong kep non claim pong la pen pini ya bang kenili tum la dak di phukla palong
demonstration ke padobom la ke designer atum ta along pen designer tum ta nang chitong don bang ke thong la pen MLA tum EM atum anta alang tum EM atum hansi ke pangku toilo la pen non eprang la an su se la karbi atum motif mate amang la pen design la an su se paklang kon khejia phan nilitum paklang lo amang ta Paropo an nilitum amang ta design nilitum ka othai tang do la so ka othai tang pen non ke pachun ji aphan CM sara phan si alam ta pani dam lo la pen CM sar ta nang ke rap ji phan alang tum nilitum hanang ke rap ji pu phan nang chi chat do lo Heron P Baido Kachapati pen central government pen isi grant in Edwan mo Endowment Textile Department la siladak di kathak thega tu phan kalbi din suprema la pen suprema la tom phan isi hopja pino ase pe thalang kathak pana jone tame dak kalbi along de all over India ta alang li Japan theglo la pen akola so ateng lo pulo de tum kalbi a suprema la tum ba kalbi a ko jang tu dame kereng ya atwa lo Rano ni dia orang itu pan, suruh lo, lapen aku, kadang kau be kecelap dun aja pan, asobang, nang itu tan pun itu, kado. Kepala dumpen, ini tundak, district along an, PRI, ini tangga juga, ini tangga tradisional mereka, konsep apa, problem juga, ini tangga council department kan, seputar lampak, CM saya, itu muncul dari bulan alam kita berikan juga. Selakai kita kalam, mungkin bangia ni bangke, munculan non pikir kita, asal piye tu, alang itu je, aku mesti tina loh itu pikir kita, nak kepatan nami apa, demonstrator bisa kami nilai tu mulai kamu. Selakai, mungkin bangia ni sana, siam sah kedantang untuk nam alang pacini loh. Ya, Endowment Textile Department yang dia kan alang mangkaman dulu, so mangkaman lagi mendingan kan bangga itu teknologi itu, ya kaitin kami pilih itu tribes atau itu dakar yang long tribes itu anak pun, kait itu anak pun itu isia hemong, bendeng sumpah, militan tradisional, militan heritage ini, pacan dia pan. Isia yang masih tim tik di bawah fonda siam sar abang memang hasil langsung orang ke ini pun karya yang kan mithanga pair je itu pada itu non hedang itu council cabinet lang sampai cepat kan kalau ya campaign dengan pair ini kan council kan Halapu inglong chirabalong ta MLA Dorsing Rong Hangachor Sangpi Sabina Teron Pipensi craft demonstration aja mekang pupona birta rebdunlong क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम फॉर आर्टिजन्स शुरू कर रहे हैं। ये हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर बाय ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट। तो इसमें क्या है, अभी जो जितना भी हैंडीक्राफ्ट के जो आर्टिजन है वो लोग यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो कपड़े जो बना रहे हैं उसका हम मार्केट में तो मिलता है, पता चल जाता है, लेकिन उसका क्राफ्ट जो शुरू से लेकर उसका थ्रेड से लेकर सूता से लेकर उस कपड़े तक बनने में जो प्रोसेस है कैसे बनता है उसको लोगों को दिखाना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आज से शुरू होकर ये 1 तारीख को ख़त्म होगा। तो इसके अंदर अलग अलग ये रिसोर्स पर्सन एक्सपर्ट को बुलाकर इंटरेक्शन कराएंगे आर्टिजन से, और बाकी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को क्राफ्ट के ऊपर उसको ये आइडिया देने के लिए उसको कैसे बनाता है, कैसे करता है, वो देने के लिए उनको भी यहाँ पर एक्सपोजर विजिट कराएंगे। तो अलग अलग ऐसे ही चलते रहेगा। Dhentaghat multipurpose cooperative lamps along T25 kora troxiarni ningkanasek amaipi kapedepo. Mayalong Aluhiaman Pen Observer Yuvraj Thausen Abarin Karbianglong Autonomous Council EM Kangbura Tokbi Dhentaghat Lamps Chairman Chandra Singh Terang Secretary Bijoy Tisu BOD members Lapen Shareholder Atom Chetongdun
আকৌ ইয়াত ফালৰ পৰা অহা অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে মই কেইটামান কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আজি ইয়াত আহি যে মই এটেণ্ড কৰি মই খুব ভাল পাইছোঁ গোটেইখিনি এজেণ্ডা ভালে ভালে আলোচনা মৰ্মে পাৰ হৈছে তো তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁতে আপোনাৰ চাউলৰ ব্যৱসায়টোৱেই নহয় তাৰ বাদেও আপোনালোকে বেলেগ ব্যৱসায়টো কৰিব লাগে যেনেকৈ ডিপজিট মবিলাইজেশ্যনটো কৰিব লাগে লগতে ফাৰ্মিং বিজনেছটো কৰিব পাৰে ডিফেন্স গাড়ী বিজনেছ কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ ব্যৱসায় আছে আমাৰ ইয়াত দোকান এখনো কৰিব পাৰে হাৰ্ডৱেৰ দোকান এখন কৰিব পাৰে তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ ব্যৱসায় আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিন্তু মই দেখাত তেনেকৈ হোৱা নাই সেয়াই ভৱিষ্যতে যাতে সেইখিনি হয় লাহে লাহে ইয়াকে কৈ মই বক্তব্য হ'ব Thank you, sir. Thank you. Lalo, lems passing through ni pura de lalo ni tumunan mat kato garu set bang lalo je. Saya member juntu list. La so list bang kedowek kano ne. La pente aprang 1975 kan si established. Hello so penga hello no so a member to ma shareholder to ma 50% de non avedet lo action de theglong la si. Nele to non problem pela so bang kedowek bang putuman pipon po. Lapente la kawi tu maan bang ke mana asumado, mana itu budi iban tu lapente nona jangan la startup pulo. Deposit mobilization jang si dili tu dah claim pen, rara tu nang cerap dun pen, jang si pangceng pon long pulo te, bang ke kacing thur ceng awal saya kela helu. Je deposit mobilization mana? Ini tu bank asal mana tangkar aja tablong po, tangkar aja julai long po, jula puson awal saya tu lagi. Non manggil itu bang cilang bang pulo te, akapre awal saya kacing thur awal saya ke claim ni bang ke, lalu je deposit mobilization isi lo, lapente belek awal saya bukan nangkan kan dukan di pasai ini tu melong kat tora asam dupik, ini tu dukan kat kacau bida mana sekai siri parung kena kalau tasik sakpik, tasi ini long bang ke lahai pri ne kam bang lalu je bele awal saya bang ke non mat ke cuma kontak celah, sedami deposit mobilization ke claim han bang ke la non ini agent judlo la si non niligi samtane te aku singwai tu to auditor bahini pongo inra mena bang ke rupsing pro ente inra bang ke jutil chandro daimari Langlok so rong RAME English School at Hanbang kang bodet Moneswar Kalita Phan nang kilo sirakji aphan kachuningri Langlok so rong RAME English School at Hanbang Moneswar Kalita Phan kedam tang pai ni pai thom keparni amithang asai kache dam pen school ta kele dam de lapen amithang a hem nang kache le thuthia puthak rong RAME English School at Hanbang ke hoi pen klarda kalam the pherang kya tumang no pachini po ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 30 তাৰিখৰ ঘটনাটো এনেকুৱা আছিল 30 তাৰিখে মনেশ্বৰ কলিতাই ঘৰত স্কুল যাম বুলি কৈ আহিছে আহি মানে আমাৰ এজন ষ্টাফক তেওঁ জনাইছে তেওঁৰ নাম হ'ল কানিয়া তকবি যে মই তেল ভৰাই আছো মই আহি আছো বুলি তাৰ পিছত তেখেতে প্ৰায় 2 বাজিলৈকে স্কুলত আহি পোৱা নাই আমি কানিয়া তকবি আৰু মই নিজে হেডমাষ্টাৰ এই 6 7 মই পঢ়াইছো কানিয়া তকবি 8ত পঢ়াইছে আৰু আমাৰ এলপি স্কুলৰ বাইদেউ আছে তাতো ক্লাছ হৈ আছে প্ৰায় 2 বাজিলৈকে তেওঁ স্কুলত আহি পোৱা নাই সেই কথাটো আমাৰ কানিয়া তকবিয়ে তেখেতক মানে আকৌ স্কুল ছুটিৰ পিছত ফোন কৰোতে তেখেতৰ ভাইয়েকৰ ফোনত লাগিছে লাগি পেনে কৈছে যে দাদাটো স্কুল গৈছে তে কানিয়া তকবিয়ে কৈছে যে আজিটো স্কুল আহি পোৱা নাই তে তেওঁলোকে তেতিয়া গম পাইছে যে তেওঁ দাদাইকে স্কুল আহিম বুলি কৈ আহি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে তেওঁৰ তাত ফোন কৰোতে মনেশ্বৰ কলিতাক ফোন কৰোতে ফোনটো তেওঁৰ ভাইয়েকে ধৰিছে এতিয়া গতিকে তেতিয়া ভাইয়েকে ধৰোতে কৈছে যে ছাৰটো আজি স্কুল আহা নাই আপোনালোকে খবৰ খাতি লগ বুলি ক'লে তাৰ পিছত তেওঁৰ ভাইয়েকে মোক ফোন কৰিছে যে দাদা আজি স্কুল গৈছে না নাই বুলি তেতিয়া মই কৈছো যে আজি তো স্কুল আহা নাই তাৰপিছত আমি অলপমান বাটে পথে অলপ বিচাৰ কৰিছো কিবা ঘটনা ক'বাত হৈছে নেকি ক'বাত এক্সিডেন্ট হৈছে নেকি বা কিবা বিপদ হৈছে নেকি বুলি আমি খবৰ খাতি লৈ পেনে নাপাই পেনে আমি থানাত তেওঁৰ ডাঙৰ ভাইটি সমৰ কলিতে থানাত ইনফৰমেশ্যন দিয়ে লগতে মই থাকো লগতে তাৰ পিছৰ পৰা এনেকৈ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে আজিলৈকে তেওঁ স্কুলত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু পুলিচেও আমাক বিভিন্ন সময়ত আমাক এই ধৰক জেৰা কৰিছে বা হুদা পোছা কৰিছে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ সম্পৰ্কে আমাৰ ষ্টাফবিলাককো মাতিছে মাজে সময়ে আমি যিমান পাৰো সহযোগ কৰিছো আৰু হেখত গৈ আমাৰ কানিয়া তকবিকো আমাৰ কেএলটি টিচাৰ তেখেতকো এতিয়া পুষ্টাছৰ নামত নি পেনে
বৰ্তমানলৈকে তেওঁক এতিয়ালৈকে থানাতে ৰাখিছে বুলি বা তেওঁলোকৰ জিম্মাতে আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তাৰ ফলত কি হৈ আছে, আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰো আমাৰ বহুত পঢ়া শুনাত ক্ষতি হৈ আছে। গতিকে মই এই কথাটোকে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, কোনোবাই যদি মনেশ্বৰ কলিতাক কোনোবা দল সংগঠনে ৰাখি থৈছে, যিকোনো স্বাৰ্থতে হওক, সেই সকলো মানে মাৰ্জনা কৰি পিনে এজন তেখেতৰ শিক্ষক হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পঢ়াবৰ কাৰণে তেখেতক যেন এৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই কাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনকো মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি সঁচাকৈ কানিয়াতকবিৰ কোনো দোষ নাই, এনেই যদি তেখেতক কিবা বিনা দোষত এনেধৰণে কষ্ট দি আছে, সেই কষ্টখিনিৰ পৰা তেওঁক ৰেহাই দিব লাগে, তেওঁক এৰি দিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ পঢ়াবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগে বুলি মই প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Luchal yaw sumara tumpen perang kya bitung atum kahumri damahut adai kawe luthan bang kanya tobya phan raikom sai kya tum prabjin pen keluji aphan tuning ripon la pen than bang moneswar kalita phanta kepona bangaling sitame nang kilo siragji aphanta katuning ripado Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang aphan lahaya ki sungpen nang pajok don thaputa katuning ripado Tarik thong ke barni ke bangwe la sot pen ge theklong ni nitum da khedi je dak sar tum ben ni tum da class do bamla tarik thong ke barni bangwe ange la pen deta bangwe phelo la si chuning ridon ji bang lo madua song le pon la sarkulita han mesen kai od adur ateng pen dak school hem nang pacheli phansi ni lihin pen chuning ridon do itum student nahin pen la pen je hala tokbi sarvan setami la non son mesen pen ni tuman nang pale bo basi chuning riglo athe ni tum non exam ta nang le lo la si ni tum ge inte koson si ni tum ke charli thek pola pen ni tum koson si pen ni thek pola si nang than mang de lo la si non dak teacher stop tum da kombom lo la si je ni tum han la nang pale vek nang posar tum han la si chuning ridon do ni li tum hen pen student hen ben ta chuning ri bang gela lo akhai sir dak samilang so si stami ni tum hanang ba than po si chuning ri lo la kar bisar ha la pen akai oda dura teng mesen pen sin ni tum mandak theklong nang po athi ni tum ka charli stami dure pek lo na la pen sir akhai tuliram rong hang tum han si chuning ri lo nang pale po se nan malam sopora phan birta mo ington exna Wang non, wang ignon. Assam State Rural Livelihood Mission pen kapatre pipon, ningkam suri hinia, ingkora hinia ningkana farman, non ki wang ji chiti nipai kora narkep ang pen, pre nipai isia ni an, Assam Yarodia Milla. Ladak kitu kijun pen chenglok nangitum SHG mate self-help group pen pakson sepon ahormu, la pen karbia pending sumpot heisi sitame nangitum longpon eji. Lapen ada por pai kep apor pen anikang sam por apor an juta ngaja mekalong sitame bang pen alirang lona kipidun si apasi tuning ripon lapen kumatnya bang pu bang kriatum juta ngaja mekalong kilun ki kam dun ji apan ning hangdu puludamte la aber kipi anamara long kumri ignon Humri ignon I love the five akulap along Ladak amen kijumia son thopsi kijun ahor musitame ador kijum pen long egji lasi madua bang pu bang fisitame pining dong mukap ahawar karbi reasoning so ronga jealong tang cirkalang it dokok lotangte humri ignon I love you akulap puthot ang sose kachini thujia pham la aber kipian number along humri ignon Contact number 9365899674. Adim lake dong mukap rasin jaklam. The Assam State Rural Livelihood Mission is organizing Assam Yarodia Milla for the year 2022 at Difu Club from 28 September to 1st October, where you can also win exciting SHG products like handloom, handicraft, ethnic good, etc. Also, enjoy and be part of the Puja cultural program along with food and much more exciting and thrilling event from 10 a.m. to 8 p.m. Anyone fascinated to perform in the event like singing and dancing, do contact the below given number.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mopit puthot birta long mang thuik long Borlang pher mate lang phel PLP school pathuak lamalong chiti ni phaing kura trokar ni APHLC song pen mass joining aja makeup e pona birta kat news asa hemalong birta nangli APHLC song pen mass joining aja makeup e pona long bang suri so se armu chetong don La somaya long bang phokep society BJP pen bang kep Congress pen bang narkep La pen ASDC pen bang krep hotung APHLC song along chingbe dun rinti Mass joining aja mekalong alhiaman pen APHLC mepo jai kathar lamjai sarpo angtong ingtikathar APHLC therapy claim bang phuatum kursing timung Rajen timung ebar chondrong hi long kumar be la pen women wingatun bangphi sangpi rita krom sapiatum chetong donsi mass joining aja mek mesen pen pachun pong Biapot lahay imithanga zakong alang litum la radaphan kopi posi hemprik kinangji abang sitami Telangana tungki hemprik alang litum ke regional party si pangtang national political party alang litum chi resign si alang litum Telangana state tum ke regional party si pangtang lo lasi ilitum ta charli dunanji la ben age hai jai kathar sar alang li thi burbur alang li og apran sitami alang li lapuan arta dambom lo sitami inglong aphan kaching hon join ni alang li nang arjap thip sido lasi pini mai kachitong ladam borlang pheralong mas join ni laben ladam awareness program ladam mesen pen si chun pon lo arnam herzumi karbiang long east west di mahasau arada long da herzumi pedona laben ilitum hemprik long letik jai kathar sar pe hai nang ma non ke bang MP election ke nang tum kumar phan se chitoy dunik bo angke hai jai kathar sar phan se la ke toy dun vet ko obviously athema alang li ke assembly long sitame alang li ka che song dun ji alang li ke thek serabang alang li IAS retired officer la si ake hai jai kathar sar phan se inglong akhai do an karbiang long east west di mahasau sitame alang li phan se MP toy dun ko MP ka pathur dun ji phan athema NC his long sitame ilituma phan APSLC long haladak women wing sitame haladak nang seng ignon youth wing sitanang seng ignon lapen anso se kachinia jakong inglong akhai do tanglo tangte NCL lo lapen dimaso pen bangke APSLC along nang chingrum du ni phan nang tum ningi the doma haladaga kapre ka bate diwa sa khai pen athima haladak NC Hills pen sitame ake hai sir Ramesh Kathar sitame birda nang pitang lo pima haladak nang join tu ji abang sitame Daniel nang thasa sitame alang li sitame ready lo athima alang li 6 schedule ajakong alang li chini pami lasi alang li congress pen sitame alang li resign lo lasi inglong akhai an ke ning isido nang ji la pen ilitum 6 schedule pangtang nang ji 6 schedule pangtang nang ma longri long paching ho nang ma 6 schedule pangtang nang ma jai kathar sar long live APSLC long live women wing long live hemprik long live Pinya daba birta bangke lapangsi kangton iklo 2 me thak me kurwang thu